A gente veio para dar o nosso melhor e o nosso objetivo é esse. É uma surpresa para muitos, mas o nosso objetivo é esse, dar o nosso melhor dentro de campo e dando o melhor atrás da vitória para a gente sempre estar por cima na tabela. O bilsin ki çoxları üçün təəccüblü olsun bizim yəni turnir cədvəlindəki indiki vəziyyətimiz, yığdığımız xallar, amma yəni bizim məqsədimiz həmişə bu olub, yəni hər oyuna qələbə üçün çıxmaq. Yəni belə də davam edəcəyik. UEFA maksimum təqribən 11-12 xal lazımdır. Artıq onun yarısını 2 tura toplayıblar. Qalan 6 tura, qalan xalı yığmaq olar lazım olan xallar. Para passar entre 24 times, a gente precisa 11, 12 pontos. Já depois de dois jogos a gente conseguimos já 6 pontos. O que você acha? Para outros jogos a gente podemos conseguir mais esses 6, 7 pontos. Como eu falei, a gente sabe a dificuldade de jogar com cada time, porque o nível é outro, é muito grande. Mas a gente tem um plano de sim classificar, de estar entre os melhores. E é jogo a jogo, é pensar jogo a jogo que a gente vai chegar lá. Bayaq qeyd etdiyim kimi, bu Çempionlar Liqasıdır. Burada bütün rəqiblər yəni top səviyyədədir. Yəni oyundan oyuna baxmalıdır. Yəni hər şey mümkündür. Yəni yenə oyundan oyuna baxmalıdır.